Hello guys, ngo mwiriwe mute bantu banjye ngo byifashe bite. Uyu munsi ngiye kubereka akantu k'ubwenge, ngiye kubereka buryo ki wamenya igihe telefone yawe yakorewe, mbereke n'uburyo ki wamenya about za telefone yawe n'imikorere yayo. Mbere na mbere mukurikire tugendane. Ikindi, niba wishimiye video zacu kanda subscribers kuri Vumba TV ubundi dukomezanye kugendana. Subscribers mvuze ngo iki? Subscribers ubundi tutwike. Mbere na mbere rero byongeye kwereka byose bikubiye kuri setting yacu. Injira muri setting, urabona ibintu byinshi: mobile data, network, internet, connected device, app notification, battery. Wowe rero uramanuka hasi. Mbere na mbere ngiye kwanda mbere kubyo ki wabona ugiye nko kugura phone ukaba wamenya vision yayo, Android yayo kwandika. Uraza hano handitse system. Kimara kuza handitse system usanga mu bintu byinshi: language, time, n'ibindi bya shield, backup, rest n'ibindi byinshi cyane. Uraza hano handitse about phone. Kimara kuhamenya kwakora rero tubona izina rya telefone yawe, ubwoko bwayo, vision. Akantu k'ingendero nashaka kubereka ngaka gakurikira. Akani ko kantu k'ingenzi kandi na mbere ngiye kubanza kugira gutera kubereka. Mu nkurikire rero tugendane, dufatanye tugendane. Dore ngaka ngira ngo murabona handitse Android Vision 8.1 na 0. Hano hantu rero bishatse kuvuga iki? Nujya kugura telefone ugasanga iri hasi ya 7, iyo telefone izaba yararangije vision yayo. Ntuzigera uyigura, ntuzigera ugira icyo ko bahita bagusondeka. Uramenye nkugiriye inama, ntuzayigure. Ngomba kubafasha kugira ngo ubashe kugura telefone nzima. Ubwo aha kabiri tureba igihe yapdatingiwe. Urana yapdatingiwe kuri October kwa 5 2020. Igihe yapdatingiwe mwabibonye. Sasa none icya kabiri ngiye kubereka igihe telefone yanjye yakorewe, igihe yasohokeye mu ruganda. Byose nibyo bintu ngiye kubereka. Ndabasaba ngewe rero mumfashe tugendane rwose, ibintu ni waneza. Urana telefone yanjye yakozwe ku itariki 14 z'ukwa 2 2019. Reka mbabereke. Dore ngaha rwose, dore ngaha pe. Yasohotse mu ruganda saa 1:51 niho na 51 niho yari isohotse mu ruganda. Ngira ngo murabona ko telefone yanjye iracyari yose. Hano hari n'utuntu tw'udukuru ugenda ubona kuri phone yawe. Ikindi cya kabiri ngiye kubereka, reka dusubire inyuma tujya ahantu handitse storage. Ahantu handitse storage, dore ngaha storage. Ahantu tugiye kwibandaho hambere rero ni aha haruguru, aha muri kubona. Dore ngaha, niba ugiye kugura telefone yawe ugasanga aha hantu, ahangaha ngiye kukwereka, ngiye kugutungira agafureshi. Ahangaha rwose ngiye kukwereka, ahangaha ugasanga telefone yawe iri munsi ya gigabyte. Ugasanga iri munsi ya gigabyte, iyo telefone ntuzayigure kuko ni ya telefone uzajya ukoresha yibana. Ukabona ugiye kuri WhatsApp iribana igihe hitinze. Rero ubundi telefone zigezweho ubuza zifite giga 2 hano kuri Totorama yayo, ifite giga 2 n'eshatu. Ano magaragisa ari gusohoka ubu abafite 8, afite 7 hafi aho ngaho nyine. Rero kwa twege nyine ntabwo twese dukoresha ama telefone ahenze. Ubwo iri munsi ya gigabyte ntuzigera uyigura, izaba ari pirate, ari pirate cyane. Ubwo nunayigura uzajya ukoreshamo icyo bita SID card external. Dore external ngiyi murabibona irimo hano, kanyibereke external yanjye ngiyi irimo. Dore ngiyi rwose irimo giga 31 yanjye, ngira ngo mwayibonye. Rero ndabasabye mumfashe hatazagira umuntu basondeka telefoni. Mwari kumwe na Manishimwe Vincent kuri TV yacu Vumba TV. Niba wishimiye ukaba ushaka kujya ukorana natwe video, ndagusabye kanda subscribers ushangize bagenzi bawe kugira ngo twese turusheho kumenya. Intego yacu nk'akazi, tumenye byinshi kubyo tuzi, twige tumenye byinshi kubyo tuzi, kandi twicishe bugufi, kandi tutarata ubumenyi bwacu. Twige byinshi byiyongera kubyo tuzi. Iyo niyo ntego yacu. Ndagusabye rero kanda subscribers unshyigikire, nanjye ngira umuhate wo kujya nkomeza kubereka byinshi. Ubutanzanya mbereka video nkoresheje mashini, uburyo ki wafata telefone yawe wibye, ntangire nkwereka uburyo ki washa application ziri muri tableau yawe.
utu ni utuntu tw'ubwenge nzagenda nkwereka. Rero ndagusabye byonyine hano muri setting yacu, aha hantu muri listen system, aha hantu rwose cyane ahitwa developer option about, ugomba kuhamenya byinshi cyane. Ndagusabye rero kanda subscribers, usangize bagenzi bawe. Imana ishimwe Vincent. Uramutse ushaka kunsanga kuri WhatsApp, namba yanjye ni 0782952355, kumpamagara kuri Tigo 0728253334. nizo ngizo. Ndagusabye rero nkurikira no ku mbuga zose, Facebook Vincent Vumbura, Instagram Imana ishimwe Vincent, Twitter Imana ishimwe Vince 1. Ndagusabye rero cyane subscribers, ubundi dukomere.